Ono ke molaetsa wa Twitter o bakileng gore dingangisano di runye. Tonakgolo ya Gauteng a ikuela go puso ya bosetšhaba gore e rwale maikarabelo a sekoloto sa motlakase sa baagi ba Soweto seo se ka nnang diranta di le dibilione di le 5 kwa Eskom. Setlamo sa motlakase se ntse se kgaratlha go kokoanya madi a se a kolotiwang ebile seelo sa sona sa dipeeletso se kwa tlase. Ka 2020 fela, Eskom e phumutse sekoloto sa diranta di ka nna dibilione di le 8 sa baagi ba Soweto seo se neng se fetilwe ke nako. Kwa bokhutlong jwa Lwetse monongwaga ke fa baagi ba Soweto ba santse ba kolota Eskom diranta di le 4.7 billion. Go latela molaetsa wa tweet wa ga tonakgolo Panyaza Lusufi, baagi ba Soweto ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng. Imagine you have to pay the debt that was created by your grandfather or your great-grandfather. It's a challenge. Le fa go ntse yalo, ga ba lentswe le lengwe. It's not fair that I'm buying electricity of 1,000 rand, 1,200 rand every week, and then somebody else is just not paying for electricity, but yet they feel entitled to it. Setlamo seno se se mo mathateng se tlhoka diranta di le dibilione di le 17 mo dingwageng di le 5 tse di tlang gore se baakanye mafaratlhatlha a sona. Sebueledi Amanda Qete a re batlile go kopana le baagi go ba rotloetsa gore ba tswelele go duela. We've been conducting a lot of education and awareness to our customers just to highlight the importance of paying for electricity and also ensuring that they buy electricity from registered vendors. Kantoro ya ga tonakgolo Lesufi ga nne go tshwaela e ka fa santse a tla bua ka morero ono kwa kopanong ya bakhuduthamaga. Offense Stimo, SABC News, Soweto.